ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko bushinja umushoramari akaba na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice gutanga sheke zitazigamiye z'ibihumbi 600 y'idolari hafi miliyoni 883 z'amafaranga y'u Rwanda. Shema yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB tariki ya 11 Kanama umwaka wa 2026 akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urubanza rwe kwifungwa n'ifungurwa kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwagombaga gutangira mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Kanama, ariko urukiko rwafashe umwanzuro wo kurwimurira ku gicamunsi kugira ngo we n'umunyamategeko we babanze bakusanye ibimenyetso. Mu masaha 9 y'igicamunsi urubanza rwatangiye. Ubushinjacyaha busobanurira urukiko ko dosiye ya Shema ishingiye ku masezerano afite agaciro kasaga miliyoni 1 y'amayero sosiyete yitwa Africa Medical Supply icuruza ibikoresho by'ubuvuzi yagiranye na ABZL International General Trading. Bwasobanuye ko aya masezerano yasinywe tariki ya 23 Mutarama umwaka wa 2024 ashingiye ku isoko ryatanzwe na Banki y'Isi ryo kohereza ibikoresho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sosiyete ya Shema ikaba yaragombaga kwishyura ABZL aya mafaranga bitarenze iminsi 60 ubwo n'amezi 2. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko sosiyete ya Shema itubahirije amasezerano, ahubwo ko yakomeje gusiragiza ABZL yanga kwishyura, bigera aho yandikirwa imeri abona gusezeranya ABZL ko azayishyura. Nkuko bwakomeje kubisobanura, tariki ya 5 Kanama umwaka wa 2025 Shema yahaye sosiyete bagiranye amasezerano sheke itazigamye y'ibihumbi 400 by'amadolari n'indi y'ibihumbi 200 by'amadolari. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko banki yabwemereye ko sheke Shema yatanze zitazigamiye kuko byagaragaye ko konti yanditseho itariho aya mafaranga. Bwasabye urukiko ko Shema yakurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo kubera ko hari impamvu zikomeye zigaragaza ko yakoze ibyaha akurikiranyweho, kandi ko abaye afunguwe ashobora gutoroka kandi iperereza rikomeje. Shema yavuze ko atemera ibyaha ashinjwa, agaragaza ko yagiranye amasezerano n'iyi sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu isanzwe itanga serivisi z'ubufasha mu by'imari, kandi ko atari ubwa mbere bari bayagiranye. Uyu mushoramari yasobanuye ko kandi amasezerano Africa Medical Supply yagiranye na ABZL mu bihe byashize kuva impande zombi zatangira gukorana mu mwaka wa 2017 yagenze neza, buri ruhande rwubahiriza inshingano nk'uko rwabisabwaga. Shema yavuze ko kuri aya masezerano muri Gicurasi umwaka wa 2024 sosiyete ye yishyuye igice cya mbere cy'ibihumbi 400 by'amadolari kuri konti ya ABZL, mu Kuboza umwaka wa 2024 yishyura ibihumbi 400 by'amadolari. Yasobanuye ko nubwo Africa Medical Supply yishyuye aya mafaranga ya kabiri, ABZL itayakiriye kuko banki yavuze ko konti yagombaga kwakira ifite ikibazo ku buryo itakwakira amafaranga. Shema yabwiye urukiko ko ingingo ya 6 y'amasezerano ivuga ko mu gihe habaye ikibazo kuri konti ABZL yasabwaga gutanga indi yoherezwaho amafaranga. Ati twe twasabye ko havugururwa amasezerano bakaduha indi konti. Twaraganiriye mbaha igitekerezo ko mu gihe batarumvikana mbaha sheke imwe idafite itariki. Yasobanuye ko habaye ikibazo ku banyamigabane ba ABZL aho yasabwe gutanga indi konti buri wese akurura yishyira. Shema yavuze ko umwe mu banyamigabane ari nawe watanze ikirego yafashe iyo sheke yongeraho amagambo ye asaba ko yishyurwa kuri konti ya US Bank yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeraho tariki ya 5 Kanama umwaka wa 2025. Yagaragaje ko bitumvikana ko yakwandika sheke igomba kujya i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo nyuma yisange muri Amerika. Shema yabwiye urukiko ko ari inyangamugayo n'ikimenyimenyi ko mu mwaka ushize atari ku rutonde rw'ababihemu. Ibyo akabishingiraho avuga ko atatanze sheke itazigamiye. Yavuze ko ari umushoramari akaba n'umuyobozi ufitiwe icyizere.
watorewe kuba perezida wa Ferwafa mu mwaka ushize agaragaza ko abaye afunguwe by'agateganyo atatoroka ubutabera. Ati ndi umuyobozi wagiriwe icyizere nkaba nyobora Ferwafa mazemo umwaka, sinabikoresha nabi mu nyungu zanjye bwite ndetse n'ibyo ndegwa ntaho bihuriye. Yasobanuriye urukiko ko afite umutungo afite agaciro gasaga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora gutangamo ingwate kugira ngo afungurwe by'agateganyo. Umunyamategeko wa Shema yavuze ko kuba sheke zarateshejwe agaciro na banki abereye umukiriya itariki ya 16 Nyakanga mwaka 2025 bikitwa ko yakoze icyaha tariki ya 5 Kanama mwaka 2025 byumvikana ko harimo ikibazo. Yasobanuye ko sheke yahinduriwe aho yagombaga kwishyurirwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ishyirwa muri US banki tariki ya 25 Kamena mwaka 2025 ari nabwo yageze muri banki. Ati dusanga imwe mu mpamvu zatumye INM ziteshwa agaciro harimo guhindura konti bitemewe n'amategeko. Uyu munyamategeko yasabye ko Shema yafungurwa kuko ikibazo ari amasezerano y'ubucuruzi aho kuba ikibazo bwite cy'umuyobozi wa Ferwafa wa Africa Medical Supply. Yasobanuye ko bashyize muri systemu y'urukiko icyemezo cy'ubwishyu bw'ibihumbi 600 by'amadolari muri beka n'inyandiko isaba RIB gutanga ubufasha kugira ngo ayo mafaranga agere kuri konti yoherejweho. Umucamanza yavuze ko ikibazo kiri kuri sheke ebyiri zihuje nimero ariko uyu mwimerere originable ikaba idafite itariki. Kopi yayo ikagira itariki zishobora kuba iya 8 Kanama mwaka 2025 cyangwa iya 5 Kanama mwaka 2025. Yasobanuye ko izi sheke ziri mu mabaruwa yashyizwe muri systeme y'urukiko kandi ko zashyizweho umukono na Shema. Umushinjacyaha yavuze ko ubwo RIB yandikiraga banki yibaza niba icyo gihe sheke zari zizigamye, banki yasubije ko zitari zizigamiye kuko konti ya Africa Medical Supply yariho amadolari asaga 1000 gusa. Yagaragaje ko atari ihame ko urukiko rwemera ko urwego atanga ingwate kugira ngo akurikiranwe adafunze. Umushinjacyaha yashimangiye ko gutanga sheke zitazigamye ari icyaha gitandukanye nuko umuntu yasohoza inshingano ze zo kwishyura. Ubushinjacyaha bwongeye gusaba ko Shema afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Shema ati ubushinjacyaha budusobanurire uburyo watanga sheke mu kwa 8 ikisanga yateshejwe agaciro na banki mu kwa 6 nta masezerano nari mfitanye na US banke ku buryo nayishyura. Ubushake bwo kwishyura burahari mu isaha imwe byaba bikunze. Urwego yavuze ko afite umuryango n'abana biga, umugore we akaba afite akazi. Ati sinzi impamvu umushinjacyaha afite impungenge z'uko nacika ubutabera kandi mfite n'izindi nshingano igihugu cyampaye. Shema yavuze ko mu gihe agaragaza ubushake bwo kubahiriza inshingano yo kwishyura ABZL amafaranga atarayishyura akwiye gufungurwa akayishyura. Umunyamategeko wa Shema yavuze ko umukiriya we yatanze sheke itariki ya 8 Gicurasi aho kuba ku itariki ya 5 Kanama mwaka 2025. Yasobanuye ko zasubijwe inyuma na banki nkuko hari ibyongerewemo n'umunyamigabane wa ABZL. Shema yavuze ko konti y'umwimerere igaragaza ko yanditseho banki ya Dubai. Umunyamigabane wa ABZL ashyiraho US bank asobanura ko ibyo ari ubujura. Umucamanza yabajije Shema impamvu atashyize itariki kuri imwe muri izi sheke amusubiza ko yabikoze kuko konti y'i Dubai yagize ikibazo. Uregwa ati abagize iyo sosiyete bari bafite ibibazo kandi jewe mfitanye amasezerano na konti nyayo. Nabikoze mu kugaragaza ko niteguye kwishyura nyiha umwe muri bo ayijyana muri US bank. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwapfundikiye urubanza rumenyesha ababuranyi ko umwanzuro uzasomwa tariki ya 2 Nzeri mwaka 2026 saa 8 z'amanywa. Ngayo nguko urubanza rwarangiye cyangwa se rwasojwe.